palakpakan tayo ni Apo itibiyag dagitoy da kabsat and DS sumay kayon. Amoy mo Pastor Walter Kapot. Agyaman na klaunay ti makapasalibukag nga panangyam amom kanya. Manay dayo ti Apo, kakamsat. Kaya nabindisyonan nga aldaw ti Domingo tayo amamen. Manipod kadagiti talugasot ket 55 nga iglesia tayo ken talugasot 50 nga lisensyado nga may ministro. Iyag ko ti nabara nga pangkablao kayo. Kada kayo, ito dito yung iglesia. Hallelujah. And of course, I'd like to appreciate ni Sister Josie and of course ni Brother John for the agtultuloy nga panangidalan da iti dito yung iglesia. Palakpakan tayo man niya po Diyos. Hallelujah. Of course, with me is my only wife. May isang asawak. Hallelujah. Datalong anak mi, kantalong apo ko. So adamotan ti sabaling nga ministry mi, apostolic ministry. Nga po tayo aywanan mi mat dagiti apo sagpaminsan. Agpaiso di ko na ni Pastor Josie, it was last year, idi nga nag-decide kami kasi optional nga ag-retire ka iti iglesia for after almost 47 years pastoring a single church. Napanonot may mutan kumanga agpaspasyar kadagiti iglesia ken uray pa dagiti natultulungan. Dayto nga bulan ket I'll be celebrating my 73rd birthday. Awen. Nga madamot tinang ibaga nga kasla 37 ka lang pastor. My wife is 17 years old. Amo yung matanti kayat nga asawan na jay. Kaya't nagragsakan mi unay ti panagbisbisita mi. Aming ipagarup nga isublida kami pa iti distrito kasi di edad min. But I think the Lord wants me to continue leading dito yung South Central Cordillera District Council of the Assemblies of God. And inayon da pa iti narigrigat man nga obra, being a member of the BOT, the General Council, and Peace Commission. So, doong aramidan, so agyaman ti karkararagyo, kakabsat. Saan nga nalaka, ti mangidalan, masapol ti tulong ti Apo ken ti parabor na. Hallelujah. Sunday morning is a celebration, right? So nga mayat umisum kayo mayat isuman nyo dita kababayo kahit kunayo maragsakan na kamangkitakin ka kahit maragsakan na tasikati kababay ko. Ay agpaisumot lang, tanong maminsan sumurak tayo ti iglesia kasla misuutam di kababay mo. Mamoyo, kakabsat tayo ti Apo kahit masursuro tayo. Ti agin nayat ken nga mga presyar kadagiti para tayo. Hallelujah. Amen. Now, ada dagiti kayat kong ibingay nga naimbag nga damag kasi maminsanak lang umay. 315 churches we have already visited. Siguro ada 40 churches and since DJ Indrugik dito yung direksyon ti panagministeryo ta kahit kung kitaan dagijay kang runaan na dagijay mangrugrugi. The emerging and the developing churches na kaya tayo nga i-assist, no? Kasano, ti kasasada, dagitag mulmula ti iglesia. Kaya't agyaman tayo, kakabsat, finally, we already swapped DJ tartarigagayan tayong loti, although daginatang tayong loti ti distrito, DJ Buyagan, 801 square meters, in the amount of more than 14 million. Han nga nasayat sa DJ lugar. Kas resulta ti soil test kanda dumapay
swampy di area ken sanga nasayat nga talaga pagipanan ti Bible School. So, well, ni Apo, in palubos na nga katangan tayo dijay, kasi di kaabay na, isuti nang iswap, tiluti na dito'y lamtang, maridayo ti Apo. And now, idi kalman, dinamag ko, no kasano DJ papers and napirmaan sa amatan DJ kinkuka. So, officially, na-iswap tayo DJ 801, DJ 3,000 square meters nga da DJ lamtang, maridayo ti Apo. No, apay nga naala tayo dyan, medyo adayo. Nga isuti na pinpintas nga para Bible School. Kasi na pintas de itsura na, adati view na, ken nataltal na. So ijay i-house tayo to ti district office, ti Bible School, ken ijay CPI tayo, the Church Planting Institute tayo, a clinic probably, so 7-story di jay. So nga ikarkararag tayo di jay. Amen. Tapos la di pan panunutok ti may isang rabi nga hanak nga makaturog. Tapos la na ipasubo ak sa mo ta. In my jay panunot, arasa siguro tingato di jay, you can do it phase by phase. So nga phase 1, ti aramidan tayo, di foundation na, and then first floor. Kaya agyaman tayo ti Apo, hindi ka na tayo ti mabalintay nga pangrugyan. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. So God is good. Amen. And dahito to ti kayat mi nga ipatawid, kadagiti sumarsarunong nga leaders. Kasi anak mga agbayagan, kayat ko nga danunan, 100 niya. Nga mauray no kayat mga danon, unless nga something agkabkabaw. May kararagyo. Kahit ko danunan, oray 120 ang sapay kumatahan ng kagkabaw. Hindi kasla madi kayo But we need to prepare for the next generation of leaders. So, DJ siguro ti ipatawid tayo, ikarkararag tayo. Kasi masapol tayo nga talaga ti DJ official site, can ano nga temporary site. No, di kat permanent site for our Bible School, district office. So headquarters to DJ. Kahit numapang kayo ijay towards La Union, magnakay ito'y lamtang. Nalaka nga makita ta dati inbangon ni Mr. Malaya, the CCDC. So napintas di Admiral building. Kat sangun na laang DJ looting kukwa tayo. So, adun ti mabangbangon ni Jay, adun ti kapian ni Jay, dapat restauranan. So, maybe aguray tayo ti 5 katawan, adun ton ti mapatakder ni Jay nga building. So, amon ni Apo Diyos, ti napinpintas. So, ano apay nga, antay nga na ituloy Jay, adagayam na saya at nga plano na. No apay nga nagatang ni Jay, adahantay nga nakita ni Apo Diyos. So, amon ni Apo Diyos. Hallelujah. So, Dijay, and we are also on the move of planting churches. Ti kuta tayo, ti distrito tayo is 454. And data yun ijay label ti almost 60 churches nga naimula. Palakpakan tayo man ti Apo. And I would like to appreciate dating iglesia kasi adatalon. Gaman namat ngayon baga nga kuston. Mamalin nyo pa yung kanayunan. Maridayo ti Apo. At mamatiya kaniya po Diyos, dadakal pa'y. Ti aramidan na, kada kayo, kastungpalan nyo, ti pagayatan ti Apo, iti dato yung iglesia. Maridayo ti Apo. Palakpakan tayo manan ti Apo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Kat agyaman ako na ti awis yo, ngumayak ka mangkita, ken mga presyar ati aramidan ti Apo iti dating iglesia. Amen. And of course, dadagiti pa ng hantay nga maawatan, like that is sa atin ni Brother Jan, but we continue to trust the Lord. Amen. Han ko mga maikat, iti panunot na.
agkarkararag ka nag-survey. Kapumi jay buntok, dati may isang pastor tayo jay nga, I really appreciate that guy. Kasi 3 times nga maday dialysis. Ag-asam niya, 3 times dialysis in a week. Ay apo tirig, tanang ag-survey kaniya po Diyos. Now, hanmat nga narigta ta, agday dialysis. Sana, tauray di saan nga agday dialysis, talaga nga narigta. At uray pa itatang agday dialysis, narigta pailaan. And ubing pailaan. So I don't know, ano nagiti something nga mawatan, na pang kami dyan so that we can install and i-consecrate many misis na. Tapno agtinulong da, nag-survey kaniya po Diyos. Indaton dan, tibiyag da. So it is very encouraging, kakabsat. Nga dagi dyan, klase na tao kat ag-survey na pailaan. Ano naman minsan, apay nga dagi dyan na salsalunat kat iso damat tinasadsadot. Ngam, amok nga wanda ditoy, manedayo ti Apo. Andada di Trinidad siguro. Praise God! Hallelujah! Manedayo ti Apo. Kaya't ko nga makisao kada kayo, manipod ti libro ni Ezekiel. Alright, my sermon covers from chapter 47 from verse 1 to 9. Ngam ti ayan ti pakisarita kada kayo ket ti sintro versikulo 5. Right? May masapul nga dito yan. Okay, basa tayo. English lang Ezekiel chapter 47 from verse 1 to 9. In my vision, the man brought me back to the entrance of the temple. There I saw a stream flowing east from beneath the door of the temple and passing to the right of the altar on its south side. The man brought me outside the wall through the north gateway and led me around to the eastern entrance. There I could see the water flowing out through the south side of the east gateway. Measuring as he went, he took me along the stream for 1,750 feet and then led me across. The water was up to my ankles. He measured off another 1,750 feet and led me across again. This time the water was up to my knees. After another 1,750 feet, kumada dyan, it was up to my waist. Then he measured another 1,750 feet, and the river was too deep to walk across. It was deep enough to swim in, but too deep to walk through. He asked me, have you been watching, son of man? Then he led me back along the river bank. When I returned, I was surprised by the sight of many trees growing on both sides of the river. Then he said to me, the river flows east through the desert into the valley of the Dead Sea. The waters of the stream will make the salty waters of the Dead Sea fresh and pure. There will swarms of living things wherever the water of this river flows. Fish will abound in the Dead Sea, for its water will become fresh. Life will flourish wherever the water flows. Niya po Diyos, ti mangnayon, ti pamendisyon na, iti pa nakaibasa dagiti sa ona. Kaya't kung nga ulitin da ye versikulo 5, kunana, then he measured another 1,750 feet. And the river was too deep to walk across. It was deep enough to swim in, but too deep to walk through. Kat nang rukod pa'y iti, may 1,000, 750 api. Kat ti karayan, adalim unay saan mabalasiw. Imadalam ti karayan, amabalin alanguyan. Ngam na adalam unay, tapno pagnaan. Kat kung dahito pakisaritak kada kayo, dahito tingal daw. Immersed, experiencing the power of God in His presence for greater use. Naitanab, panangpadas, iti panakabalin ti Diyos, iti presensya na, amay paay, iti naindaklan paay, apan nakausar. Mano, timayat, nga usaran paay ni Apo Diyos, kunayo man ti amin.
masapol nga padasan tayo. Di pan nakabalin ti Diyos, iti presensya na nga rod. Ti background na dito yung istorya ni Ezekiel kat adaijay Babylonia. Di chimpo nga dati pa nakakautibo da. Kat naawat na dito yung sirmata. Iti nalpasen nga nabangon nga templo. Kat ito yung sirmata, di may isang anghel, indalan na ni Ezekiel. Iti deta may isang karayan. Kat makita DJ panag-adalem, DJ karayan, manipod, ijay uncle, napan ijay ni, and then napan ijay sikat. Kat finally, napan iti lugar nga saan nga mapagna, no di kat masapol nga lumangoy kan. Ijay nga karayan kasi adaleman launay. So, kaya't kung maibingay kada kayo, itatad, di progression, tinay spirituan, abiyag tayo, kan panagserbi tayo, kaniya po Diyos, tapno may mayat pa'y kumati, panangusar na kada tayo. Kat do palubusan tayo kakabsat, nga mapadasan da ito nga panakabalin niya po Diyos, ijay presensya na, ay ad-adda, dakdakal, ti panangusar na kada tayo. So muna nga puntos ko kakabsat, the 3 stages of progression in experiencing God's power in His presence. Dagiti talo atukad, iti panagtultuloy, apanang padas, ti panakabalin ti Diyos, iti presensya na. O kitaan tayo jay, umuna nga pasat ti versikulo 5, kunana, then He measured another 1,750 feet. Kat nang rukod pa'y, iti, may 1,750 apye. Now, dito nga portion ti versikulo kakabsat, ilawlawag na ti panag-adalam, uno panagunag, yun na espirituan, abiyag tayo, kat saan nga apagapaman. No di kat agtul-tuloy data. It is not instantaneous, but it is progressive. Now, dito karayan dito, isimbolo na nga DJ, panagdakkel tayo, iti parabor, kan bendisyon, ti Espiritu Santo, nga dumakdakkel, kas mapadpadasan tayo, di pan nakabalin na, ijay presensya na. So the stages mat, it represents the spiritual growth of a believer, deepening journey from shallow, limited faith to total immersion in God's power, in His presence, which results to better Christian life and better service to Him. So ni mamadto nga Ezekiel, itideta nga sirmatana, inpan di anghel ngay, iti kasla nga panagdalyasat na, iti panagdakkel, progression, right? A journey of measured grace and power of God in His presence. So kitaan tayo dito nga progression. Kat mabalin nga ijay, makita tayo nga ijay, ayan tayo. Nya? Dito kat makita mo maturity level na Ti panag-Kristiyano tayo, kanya panag-service tayo, kan ni Apo Diyos. So, again, this portion of the verse signifies that spiritual depth is not instantaneous, it is progressive. Talaga mat nga kasta. Sumaysaya at kuma. Okay. The ankle dip. Ay, amo tayo dita. Pagat lipay-lipay. Ay, amo tayo di dyan. Lipay-lipay. Diyan ka mo mantikan ka na akin, ibaloy na di. Dindi bukong-bukong di tiya. Amo yun di dyan. Anya ti kaya na nga saon di dyan. Spiritually. Right? Ijay na spirituan nga kasasad tayo. Panagbiag kan panagserbi tayo. Pagat bukong-bukong ti kaadalom na. Asla kasi mat adi panagserbi kan kina-Kristiyanom. Pagat lipay-lipay laang. Yan nga sawan, mangrurugi ijay. Ti kina-Kristiyanom tayo, especially dagijay ikaw awat na. Kini Apa Isos, kas manubot, kan mangisalakan na. Mangrugrugi mo tan, nga da iti panagserbi na, tarigagay na agserbi, kaniya po Diyos,
mangrog-rugi matan, DJ panagdakkel na, nga na espirituan. Kat adaman na, ti sumarsarunaw, nga rukod, the knee deep. So may imagine nyo, DJ karayan nga, pagat, jaigid. Nya, jaigid, pagat lipay-lipay. And then, napan pagat tumang tika dalam na. Spiritually speaking, rumbang nga sumaysayaat, right? A continuous desire to serve the Lord, to be baptized in the Holy Spirit. Hallelujah. Basit lang ti panagdipindar na, laang iti apo. Tad ada nga, agdipindar pa lang ti bagina. Limited di panagpamati na. Gam sumaysayaat. Kasjay, sumaysayaat. An pa lang napigsa una di pamati na. Now, the danger of shallow waters, like in the ankle deep and knee deep, okay, nalaklaka ka agsardeng, maupay. Hindi pa nagkristyano niya, uno saan, nagsubli ka. Kasi nalaka lang kontrolado mo makatauli ka, ikananta ko niya. EJ, isumot lang aramid mo, dito rabaw tidaga. Alright? Gat aduti, mamati nga. Kakabsat ka na gitingal daw. Din makaapos siya, ay mawatan yun adalang basit yan, gapota, shallow. Nya, basit lang review kanya na, ayun, kaya di kan maanapan sin sumaruno ay Domingo. Ang mga masarakanan. At tagayam, nagpasugnod. Ni kaslawan dato ya. Nalaka nga maupay. Nya, very sensitive. Dagi ti kasla, madina, danjir na. No agtatalinaad ka, iti dati duwangan na baba o narabaw. So no maminsan, ti kinakristyano, balingay nga kasla, gagangay lang. Nya, mawatan nyo diya Kat, nuhan pa'y aganad, agbaling nga bonsai. Nga kristyano, di hangam dumakulan. Nakikita kayo ti bonsai. Nga kayo, ang dumakal di jayan. Napiyapay di physical nga, panagdakal tayo although ada ti certain year nga agsardeng panagdakal tayo, panagtayag. Right? Ure no lumagtulag-to ka nga ta. Yung tina-espirituan, dapat dumakdal ka. Nga madamag karon dagijay, kakabsat nga. Nya, mabonsay da. Right? Iso nga dadanjir na nga Dayti duwa nga nababa nga kategorya. Iso na dagitoy, dagiti narigat nga umatindar ti prayer meeting. Yay. Ayo, latecomers. Nakataltal na kayo. Ay, naimot no maminsan. So, diya ti danger na no kanayon tayo iti detoy nga pagat lipay-lipay ken pagat tumang ti kaadalam ti panagtaeng tayo. Mabalin siguro no kasarsarak mo pay. Yung noong gay 25 years kamatan. Dapat sumangat. Di tikas la spiritual implication na dito ya. Umad adalem ko maadi kas umad ado ti taw-tawan ti panagserbi tayo. Hallelujah. So, the ti danger na of the shallow water, staying there for so long, easy to turn back, easy to be discouraged. Kadagiti ado nga karet ti biag nang nangruna kadagiti nga aldaw. Ngam adati nununag. Loin, waist deep, bagat sikat ti kadalom na. Ay so sungahan tay nga talinod ijay duwa ijay. No dikat nya agpaadalam ka pay brother, sister. In other words, continuous di tarigagay mo agserbi ti Apo. Now, amin tayo, ada pagkapkapuyan na. Right? O, reno perfecto, tinagan mo. Wano perfecta, adalata tilapsis mo.
Nga, han nga di dya, iti manglapad, tapno umunag, di dya pa nagserbim. Kanji kinataeng mo, iti kinakristiyanom. Hallelujah. So the loin was deep, pagat sikap ti kaadal na, the believer in Christ has more desire to serve the Lord. And now, filled with the Holy Spirit. Oh, di jay, ta Pentecostes tayo, mate. Assemblies of God tayo pa, we believe not only in salvation, but we believe that another experience is to be happening to us, and that is the infilling of the Holy Spirit. There is where the river starts to hinder our natural path. In the spirit realm, the believer has more passion to serve the Lord. So, umanunag, dumakdakal, passion survey, mas hapasapa ka, may miking ibaw, hallelujah. 15 minutes before the Sunday school, aday giant glory to God. Saan nga kasla idi aday di damo nga, ayun, naladaw lang arod, mas, pay laong. Bagay di tawan ti pustiyo, dadakol dito, pag lumlumangan, nagiti makaturturog. Yung kita nyo kaday, umuno-una. Ya, no idikat mi jaday imot na. Idi imunag dito yan. Ayaw mayat ti panangtad na. Hallelujah. Han nga masapro nga ibagbaga ni pastor. Entayo, ijay. Ta agilukat tayo ti trabaho. Isudat ti mga ibagan. Enta ko ay pastor mga lukat. Ijay gagat jay. In the spirit realm, the believer has more passion to serve the Lord. He is trying to be led by the Spirit. Ngam, adapay lang laking na. Daytoy. Adapay lang kurang na. What is the lacking? Because the believer is not yet totally dependent on God. Dijay palaan. Now, look at verses 3 and 4. It say, He moves from ankle deep to knee deep to loin waist deep, but it must not stop here, for there is more to experience. Hallelujah. Ayun, dapat lang gayam. From the ankle, from the knee, from the waist, dapat lang gayam ti may mayat nga mabalin nga mapadasan tayo. Hallelujah. Adoon na yan nga namati. Iti mapnak da, ijay pagat lipay-lipay, mapnak kasdi. Pagat tumang, ya, kan pagat sikat nga kinakristyano, kan panagserbi ti Apo. Iso nga, handang talaga nga mausar. Hallelujah. God is calling us to a better place where we are no longer walking in our strength, but are carried by the river of His Spirit, which should be our goal in our spiritual life. So diya ati goal tayo. In fact, di goal tayo kat kasalagat tayo kumakan ni Apo Jesus. Although nga mapasamak na taging ganan to di langit. Yung magtultuloy na nga goal tayo. Manipo di jay naababaw, umununag, nga umununag. Nya, nga saan nga mabalasiw ti saka, masapol nga aglangoy kan. Mawatan ni ay, aglangoy kan. Iye pa nakabalin kan presensya ni Apo Diyos. So, let us not remain in ankle deep. Ay, kaya yung nagtatalinaod tayo ijay. Amen. Agtatalinaod ijay. Knee deep waters. Or in the loin waist deep. But we must desire higher and deeper to experience more of God's power and presence. Kunay man ti amen. Ay, kaya tayo di jay. Ayo, gusto ko dati din din nababaw na yan. Yan, no kaya tayo nga matungpal jay, tarigagay niya po Diyos. Ti kinadatay dito yung rabaw, tinaga. Kamanta ko din sa inabakas niya. Ay, mawatan nyo kan kanayas, lagi may sa abakat. Ay na, pastor, bakit ako nawan ti korportak? Dang magijala kay nga awan korportak ko na. Imposible nga awan ti korportak, mangkaawan ko mo. Oh. Hindi ko nagbabawi mo't lang, adagayang pastor, dabas hit. Awan at adal ko, awan ti mabaling kong aramiden. Anya ngay nga ro, tiraso na kapay nga dakat, turabaw ti daka. Ay, wat, mga niya tumatay.
Ay papapunot itugaw or whatever. No abangin palumos ni Apo Diyos. Nga da kanta adati naununag. Nga to nga kayat ni Apo Diyos nga ramidam. Hallelujah. Nga ba, hamo pa siguro nga napanpanunot. Tanoawan ng kuma. Amoy tinapintas nga ramidan. I-request tayo nga umununa ka di langitan. Ayaw nga saan mat ang mabalinta. Si bibiyag tayo pa'y matlang. So I still believe that God has a great purpose to Brother Jan. Si bibiyag yan. Tanawang kuma tipanggap nan, inala na kumadaitan. Ada pala ang tipanggap na, kunayo man ti amin. I still believe in that. Kada tayo nga napipig sa dakdakul, adi tipanggap na, kada tayo. Iso nga birukan tayo. Kat ka sa nga matungpal tayo dahil nga panggap na no. Ijay tayo mat naababaw latan. Nga klase ti panag-Kristyano. Wasi-wasi ay kananda. Ayo. Nga. Hintayo. Agsaksi. Kananda. May oreda kayo tan busy ak. Ay, awanan. Nga pa tan. The best thing that we can do in life is to allow ourselves to serve the Lord. Hallelujah. Now, hantay amin nga naiban nga pastor, tamadimat Abay, madimat ano, pastor tayo amin di, datay amin dito eh. Awan ti agdengag dita. So, dagiti professionals, you can use your career as a tool to serve the Lord. Hallelujah. So we all are servants of the Lord. Glory to God. Birokan tayo DJ na adalam. Naulo nagpay nga klase ti panagserbi kan panagbiag kunay man ti amin. And so my second point, the river of God's power in His presence that we must swim in. At tekat niya. Oh, mapantay ijay lugaran nga. Han mga pagnaunan di karayan. Languyam. In other words, total dependence on God. Ti karayan, ti panakabalin ti Diyos, iti presensya na amasapol. Alanguyan tayon. Again, let's look at verse 5. The last part of verse 5, it says, and the river was too deep to walk across. It was deep enough to swim in, but too deep to walk through. Kat ti karayan, adalam unay saan ang mapalasiw. Imadalam ti karayan nga umanaya lang mo yan. Gam na adalam unayan tap no balasiwan, ama usar itisaka. This river of deep water spiritually represents the power of God in His presence that we must swim in. The vision talks about the fourth level, the highest level that Ezekiel saw. Anya di jay. Kaanan ang matukod. Masapol alam yun. Spiritually speaking, this means the believer is totally surrendered to God. Hallelujah. And past the point of no return in serving God. Ngay adi ay hindak. Kakabsat, agyaman kami nga senior, ta saan nga tawon, ti basis niya po Diyos, ti panangalan na, kada kami. Kada tayo. Right? Tano tawon ko man, nag-nervyos kami nga, hibinti. Yan nga, sibinti, tata, hibinti, asin nagjilangit. Kasla ti panunot mi kat adun sama ti paunan mi. Yan eh. I am really blessed or agyaman ng kanya po Diyos na naabot ko na ito yung 73. Sino ti kaduak nga 70s dita, 70s. Tayo giti imayo. Yan eh. Awan pa'y. Ay kaya yung madanon ti 100. Sayang ti 100,000. Kung namadanan nyo, ito judetize na iglesia yun. Eh, niya. Iso kanya nga ito, arabinin tayo kung saan tayo mga amon o kanuhala niya po Diyos tibiyag tayo. Adi, agsirbi tayo kiti na. Ijay kalkalayngan na, manadayaw tiya po. Now, verse 5 represents the maximum of God's power, a place where human effort, intellect, and control are rendered useless. Awanan. Niya. Agtalok tayo di pa nakabalin ni Apo Diyos. Panangitalan ni Apo Diyos ang biyag tayo.
This is not anymore a river to walk in, but it is a river to swim in the power, in the presence of the Lord. This verse also marks the point where the water is too deep to human power, directing human strength. So, datayon dagiti Kristiyano agtaltalak anan-anay kaniya po Diyos, ti panangidalan na, ti biyag tayo. Hallelujah. Amen. Total dependence. Hallelujah. Our Pentecostal perspective as Assemblies of God, the river to swim in is the invitation to deeper desire, to experience, mapadasan tayo, ti panakabalin niya po Diyos, ijay presensya na, babaan, ti panagministro, ti Espiritu Santo. Kunayo man ti amen. In verse 3, say, He moves from ankle deep to knee deep, to loin waist deep. And then in verse 5, it says, then finally to the place where he can no longer walk, or he cannot touch the bottom already. He must swim. Ay, napangkayong tikarayan kan bye-bye. Nuhan mo nga mabadakanan. Dahil dagana ijay, darat na. Ay kat simpre, ti aramida mag-swim kan. Nya. Hallelujah. Spiritually speaking, swimming in the power, in the presence of God. Swimming in deep waters requires letting go of the ground. Therefore, it requires that we must surrender our control of ourselves. Haan nga datayon ti masurutan. Si Apo Diyos adi. Amen? Amen? He is Lord. You see, when we received the Lord Jesus Christ, we did not only receive Him as just a Savior. Hala nga mangisalakan. No di kat apo ti biyag tayo. Di ngay masapol nga kitaan nyo di ta. Ada dagiti Kristiyanong inawat da lang ni Apo Isus nga mangisalakan da. But not as Lord. Kasi no inawat mo nga Lord mo ni Apo Diyos, agtungpal ka adi tibili na. No kuna na nga, han mo nga baybayan, di pa nakigimong mo. Ay kat. Nya ngay, sumurot ka, baladaya tayo po. Lim-lima tinagamin mo. Nyangay, that we must trust the current of the Holy Spirit. The current, sumurot ka ni Jayon. Hallelujah. Glory to God. Oh, datay. Our usefulness with power depends upon the deepness of the river that we are in. And it must be, kung ano kumadya, in the swimming deep. No kaya't yung usaran na kayo ni Apo Diyos, usaran na tayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Agdipindar iji kinaunag. Ti karayan. Now, this is spiritual. And it must be in the swimming deep. So therefore, okay, let us swim in the river of the power of God in His presence through the Holy Spirit. That will result to fruitful spiritual life and service to the Lord. Madamdama, i-explain ko to di sa o nga immerse. Di kaya nga sa mapunpuno tayo ti Espiritu Santo. Idahalan na tayo ti Espiritu Santo. Tapno usaran na tayo pa'y niya po Diyos. Finally, my third point. Ito yan. Kita nyo di bendisyon. Nagserbi tayo nga kinaunog. Si Maysaya at di pa nagkristyano tayo. Di pa nagserbi tayo. At di nga tarigaga tayo. The blessings of swimming in the deep waters of the power of God in His presence. Dagiti bendisyon iti panaglangoy, iti naunag adandanom ti panakabalin ti Diyos iti presensya na. Verse 5 is a prophetic vision of river flowing from the temple that becomes an uncrossable deep river, symbolizing the unstoppable increasing flow of God's grace and life-giving power. Sino adda ka ijay nga klase, ti kategorya? Ay mapadasam dagiti nya mo nga napadpadasan nga pabor kaniya po Dios panakabalin na. So there are great blessings that we can experience so that God can use us greatly. Number one, there is life at datibiyag. There is life wherever the water goes. Verse 9 promises that everything will live where the river flows. So, nya, where the river flows, it produces spiritual life to the most desolate and dead areas of our lives, in our families, churches, and communities.
Kaslangay nga pa mapabaro tayo. Iji na espiritual na panagbiag tayo. No, adda di pa nakapunpuno tayo. Ma-immerse tayo. Ije pa nakabalin. Ije presensya niya po Diyos. Babaan ti Espiritu Santo. Anya ti aplikasyon na nga ditoy. Sumaranta tayo. Hallelujah. Gumagat tayo. We would like to be involved in missions. Glory to God. In planting churches. Ay, amen. Mayat ti panangusar niya po Diyos kada tayo. Hallelujah. There is life. Kat daytoy nga life, spiritual life, usaran na tayo, tapno apan tayo, ibingay dayta. Kadagiti, membro, ti pamilya tayo, kaaruba tayo, kan dagiti dadumapay nga tribo, kat no'y kanda kayo ti kundaway, mapan kayo ti sabali nga lugar, nasyon, nga ibingayo, ti sao ti apo. So, sa di naman nga danunan, dayjay nga klase iti kategorya. Uno dayjay nga river of light, tiawag tayo ijay. Uno dandanom nya, ada ijay tibiyag. Gat usaran na tayo, tapno ipan tayo, dayta ka na espirituan nga biyag, tapno, uray biyag tayo, ipanagserbi tayo, nya, mapapintas, kat maibingay tayo kadagiti sa bali. When the deep river becomes a place to swim, it transforms the surrounding environment because it uses us to bring spiritual life to others. Ay amin di. O, kita nyo, dahil kat ada yung text 2 tayo, verse 9. And then another one, nga bendisyon. There is healing. Ayo. Ada pa nakaagas. The waters bring healing to wherever it flows. Hallelujah. As part of a larger vision of restored Israel, the water flows from the temple to heal the barren land and the Dead Sea in the future. So, ada dijay future nga dahil to amo jay Dead Sea nga dijay. Ayo, nga dijay, salty. Nga mananto ti chimpo nga maagasan dijay. Hasta literal nga mapasamak to in the future. Nga man yata implication na kada tayo. No, ada tayo ijay nga klase, iti kategorya, iti panagserbi. Ken panangpadas ti panakabalin ti presensya ni Apo Dios. Ada ti panakaagas saan lang nga na espirituan, nga muray pa na pisikalan, kan oray pa panagpanpanonot kunayaman ti amen. And God will use us to bring this healing. God will use us not only to bring spiritual healing to others. Nga oray pa panangikararag tayo, iji masakit, kan oray pa dagiti nasaktan ti panpanunot na. Thirdly, nya pa ti bendisyon nga makita tayo. There is restoration. Adati pa nakaisibli. The river brings restoration to the barren and salty Dead Sea. Gat anyati, kaya nangasawan diyan no restoration. Spiritually, aramido na tayo nga mangikapkapyot, kadagiti kakapsat nga medyo saan nga kikinawatan. Nay, madigayo Iti karkararag pa naman minsan, narigat di si Kati kaslangay nga ikapkapyot da kanayon. Gaputa, datisan ka nasayaat nga relasyon mo. Okay mo diyay, numaminsan, adadayasan mo nga inaramid, nga gaputa, adati inaramid ti sa bali, ay kat, nya, masapul nga makidang kay ka. Nga may mayat nga ministry, jay sikati mangi kapya kadakwada, you become peacemaker. Hallelujah. Amen. Now, no ada kay dijay nga kasasaad nga mapadasam ti pandakabalin iti presensya ni Apo Dios. God can use you as a restorer, a mediator. Hallelujah. Ay amen. Number 4. There is fruitfulness. O, kitaan nyo, DJ? DJ Danom, sinibugan na DJ kaaruba na nga kay kayo, DJ. Pimintas, nagbunga da. At nya, nagbalin nga bunga, tapno ka na dagiti kakabsat. So,
Adati panogbunga. The waters bring fruitfulness for trees in the bank, for those fruits. This represent the fruit of the Holy Spirit. E umati kayo? Ngano manipod ijay lipay-lipay, ijay tumang sikat, kat apo nalapunos ka ti panakabalin ti apo, ijay presensyana. Napnapno ka ti Espiritu Santo, kaya nason, napnapno ka mat ijay bunga na. Anya ti bunga ti Espiritu Santo, kabsat. Nga isuro ti Biblia, it's sum up with the word love. Ay amin di. Hallelujah. DJ ayat. DJ tinakagupugupan ti bunga ti Espiritu Santo. Okay, madam naman DJ. So love is the total, okay, the greatest of them all. Naapay nga greatest of them all. Ako ba na dagiti babasit nga nagkamkamalyan niya. Ano maminsan iso dati mapadakkel ket iso ti pagaapaan. Gumno dati ayat king ka, hallelujah. Nga bunga DJ pan nakainubnob mo di presensya ti Apo. Di pan nakabalin na. Ay, mabalin mo nga akuban. Mano kada kayo nga estudyante ti college ti nang basa di Merchant of Venice. Nya? Lovers are blind kuno na jay. Kapay nga nga lovers are blind. Why is it that the two individuals, couple, nya, kat na-maintain da di jay relasyon da. Nya. Uray no da dagiti pagkamkamalyan da. Gaputa binulag da di matada kadagi jay babasit. Nya tinangaramin ngayon na bulag isong nga lovers are blind. Nya binulag da di matada kadi makikita da sino ti nangaramin ngayon na bulag da. Di ayat nga da kadakwada. Now da tayo kakabsat. Hallelujah. Nga Kristiyano. Yung mga marami da tano da ka jay. Uncle Dip, ni Dip, West Dip. Masapol nga da ka jay aglanglangoy ti presensya ni Apo Diyos. Mapno ka ti ayat. Tento na nagkamali ni brother and sister mo. Kinalubom mi ti ayat di Apo Diyos nga daking ka. Ay amin di. Nung minsan, basi-basi dyan, pinadakdakan pa eh. Ayaw na na. Well, the Lord, God, covered our sins. Ano ya? Hinaluban na. Babaan, ti panangi, baon na ka ni Apo Jesus. At kinaluban mat ni Apo Jesus. Hindi nga natay di cross ti Calvary. Anyan nga ayat na. He covered our sins. Kat kaputa, napadasan tayo detang ayat. Kat mas may mayat pa iti panangi pakita tayo iti detang ayat. No adda tayo mamang padpadas nga aglanglangoy, iti pan nakabalin kan presensya ni Apo Dios kuno ay manti amen. Adda ti may isang bersikulo ang kunay kabili jay. Sorry. Romans 5:5. Because we can do the same. We must therefore ask God to fill us with His love. Nga kan kanayos as believers. Through the ministry of the Holy Spirit. Hallelujah. Ket maayat tayo nga pudpod no dagiti kakabsat tayo ti Apo. Ay amin di. Anyaman nga imulam isu ti apitam. No imulam ti ayat. Nyangay. Adi apitam ti ayat adi. Ay dati nagmula kada kayo ti karot nga nag-apit ti beans. Awan mata. Nagmula ka ti karot, apitam karot. No, mula ka ti beans, di agapit ka ti beans. At nagmula ka ti may nga similya ti patatas, manungay nga patatas ti apitam. Aduan niya, at least 5. Tanong may samat lang ti apitam. Adi ang kalangag bulmula. Losing. Kung kita nyo kadi, ang mula ka ti may nga bukal ti ayat. Manong nga bunga ti ayat nga ti apitam. Right? Adua di niya. Ngumno ngay, ang mula ka ti may nga similya bukal tigura. Manungay nga bungan tigura ti apitam. Adua di. Anya nga iti kahit mo nga imula. Ayat. Nung narigat nga imula da jay, ada ka di uncle, dip.
Ay, apa isikal laag ti adan tual daw mo. Kat Kristiyano ditan. Yung noada ka jing aglang oy ti panbalin ti presensya ni Apo Dios. Ay mabalinde. Hallelujah. Glory to God. There is fruitfulness. There is fruitfulness. A swimming life in the deep is a fruitful life. Hallelujah. Ure pa di panagkamol tayo ti ikan. No ada ka di ay dati natiliw yung atuna, iti ada ka di igit. Maga karing adi di ma'am sidi. Yung no umunag ka jay, iso nga dagay jay, fisherman kat mapanday jay. West Philippine Sea. Tay jay, ti pakasarakan da. Kadagay tuna. Kada iimas nga ikan. Iso nga nohang kang agpaunag. Hamo nga mapadasan. Dagiti ado nga bendisyon. Hallelujah. Masapol nga lumangoy ka. Di presensya ti Apo. Babayan ti panagministro ti Espiritu Santo. Kunay man ti amen. This one, I like this. Kay kayat ko dati. There is richness in God's power in His presence. At dati kinabaknang iti panakabalin ti Diyos. Iti presensya na. Hallelujah. This power represents the spiritual gifts. Now, dati yan. Dati nga di kayat ko ngay mapadasan tayo kumang adu-adu nga mamatihan lang nga sumagmamano. Ngam da tayo kumalang nang ron na iti medyo nabayag pasita. Hallelujah. Anya ti kayat nangasawa natin spiritual gifts. See? These spiritual gifts are divided into 3 groups. The power to know. This includes the word of wisdom. Hinto no lumanglangoy ka. Hallelujah. Iti pan nakabalin ti presensya ni Apo Diyos. Mayayon ni Apo Diyos kat idaw tanda kas kinasirib tapno, ma-improve mo pa iti panagbiag mo ka na espirituan, kanti panagserbim ka ni Apo Diyos. The word of knowledge. Hallelujah. Mamwam, nonyat kasapulan di kapsat, kat mapanmunto ikararagan. The spirit of discernment. Amoy, adatalo nga klase. Nga espiritu nga tatrabaho ditoy. Lubong kat mamisan, umunag dati, unag tisimbahan. Nga. No, espiritu ti demonyo, nalaka nga ilasin niya. Ay sus, tumakder yung buhok mo. Right? No, that espiritu ti demonyo. Yung espiritu ni Apo Diyos, nalaka may lasin ta, there is peace. Hallelujah. Ano niya, mayat ka pa nagtaydayo mo ni Apo Diyos. Yung no, espiritu ti tao, nagrigat nga ilasin di jay. Kasi mabalin na nga tuladan eh. Ganun maminsan, umunag dati unag tisimban, agin-agin mamayat, ano ba yun? Iso nga, Kristiyano po sin Domingo. Lunes, Inggan at Sabado yan, anak ba di demonyo? Hindi. Yung mo nga mailaslasin. Tamayat mo. Unless you have the spirit of discernment. You see? The kind of power nga madda ka na tayo. Nga pa, the power to speak. Speaking in tongues. Ay, Pentecostes tayo pala kakabsat. We speak in tongues to edify ourselves. We speak in tongues to praise God. Hallelujah. We speak in tongues tap na ma-interpret na kat mawatan ti kongregasyon kat iday dayo na ni Apo Diyos. Interpretation of tongues and prophecy. You prophesy so that the current need will be answered. Han nga di prophesy nga, ay, makasawa kan to, tinabak ng into nubigat. Ay, han nga kajay, awanan nagijay. We don't believe in personal prophecies. We believe in prophecy nga mangtungpal kan mangsabat ti kasapulan tayo nga na espirituan, iti panagbiag tayo ti agdama. Unay man ti amen. And then power to do. Faith. Ayo, no da kay jay ngaglanglangoy ti presensya ti Apo. Hallelujah. Ti panakabalin na. Rumangaji pamatim. And then faith pleases God. Ano ya? Awan ti banag nga mga ayo kan ni Apo Diyos. No saan nga di pamatim. Hallelujah. Healing. God will use you. Halangan ni Pastor. Amin tayo. Iso nagpintas nga. See, a blessing
and an opportunity for all believers so that we can serve God in the fullest. Kapag nag-serve, manaydayaw ti Apo. Amen? So, anyang arod, let us swim in the deep river of God to experience God's power in His presence so we can have the great blessing so God can use us more effectively. Kunaya man ti amen. The angel of the Lord, pasak man na ito niya. In the vision does not just want Ezekiel to see the river. He leads him into it. Indalan na napadasan na. So the question kada tayo tata, the challenge is, where are you in the river? Are you still on the bank, the edge? Ijay, pagat lipay-lipay. Pagat tumang, pagat sikat, uno unggay man lang langoy kasin pan nakabalin niya presensya na po Diyos. Amen. Our Pentecostal Assemblies of God perspective is, we are no longer serving in our own strength, but in the power of the Holy Spirit. Kunay man ti amen. Hallelujah. Now, dahito iti maragsakanak tayo so ti tima yun. Sinurot yun dyan. Tima. Ti Assemblies of God which is immersed. Anya pati na dumang kaya nangasawang ti immersed. Submerged. Deep in. Sok. Di Ilocano, na itanob, na lapunos, na iunag, kan na iloblob. Umikang kahit napinpintas nga maawatan nga definition na i-marinate. Adin siya? Na i-marinate tayo iti presensya ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ilan nyo kadi? Da kayo nga nanang. I-marinate yo di karnin ti baboy. Apay niya ti panggapyo. Umimas, right? Ngam kasanot kabayag na. Nabayag. Overnight. But ikan nyo tinagadong nga Ricardo na, right? But into no bigat, kat may pasango na itanga kanan ti asawa kanda kiti ubing aman sanamtok na. Ay mawatan nyo di. Nga maabos, uray di sa nga kaldiro nga inapoy. Nga uray di agkon ko na nga no rice, manganon ti rice. Tanaimas din na imarinit ay tuy. Anya ti kaya ti Apo, maimarinit tayo, di pan nakabalin, ti presensya, ti Diyos, babaan, ti panagministro, ti Espiritu Santo. That's the only way nga mabalin tayo, nga tong palan di jay, talaga nga kayat ni Apo Diyos, nga maramit ti biyag tayo. Hallelujah. How can we plant 454? No 20% lang ti na-marinate. Iti Espiritu Santo. Din odom yan, may maumay kayo. Dapat may isang kabsat nga, ay, mapantay ang trabaho into no malam no bigat. Ay, sus, di manin ti malum no bigat, isuti absin. Itahan nyo ka di awan, di pagat tipay lang ti panagsirpi na kan panagbiag na. Oh, hallelujah. Let us be immersed. Palubusan na ka mga ramat. Let us be marinated in God's power and His presence through the ministry of the Holy Spirit so that we can experience. Kaya ti Apo nga mapadasan tayo. Kaya niya makapagserbi tayo in the fullest. And people will be saved. More people will be saved. They will be encouraged. Some of them will be healed. Hala nga physically, but mentally. Yan uray pa'y anya klase, iti pa nakaagas. So nga ti karit ko, kada kayo tinatingal daw, kakapsat ko dito nga church, is to desire, tarigagayan tayo. No, ada tayo man ijay, igid pa lang. Ijay nga kaababaw. Umununag tako, adi. Hallelujah. And it's possible. In the physical realm, hanga posible di jay. Kasi awan maaramid tayo. The reason why Jesus told His disciples not to go and preach the gospel yet. Kasi handa nga makaya yung pressure. Isu ako na namapan kayo pa akin kangato nga kadsaaran, tipatakder Jerusalem. And wait for the promise of the Father.
And I'll give you an example. Peter, he was walking with Jesus more than 3 years. But yet, hindi nga maidarom ni Apo Jesus 3 times. Ngayon, libak na. Uray kumano na minsan lang. Palalo. Namin tulo. Right? Handa nga maatim DJ fear na nga. DJ balasang pa ito ng question lang king sana. Asa na yan? Kadwam DJ. Kristo nga DJ. Ay, haan. Kuno na. Ilan nyo ka DJ. You see? But yet, he was with Jesus more than 3 years. Yung mamuyo, hindi nga nabautisaran ti Espiritu Santo, na-immersed, na-marinate. He preached with just a short and simple sermon. 3,000 were converted. Naawanan ti manggag mo nga madi nga damag na. Gapota he became the most courageous disciple. Kasi hindi natay, hindi nailansa, akin nga to ti ulo na. Ay, akin nga to ti saka na, akin babalyo ulo na. Ha. Ay, nangasawa niya, nagbali na nga na idaton diya piyag na manaydayaw ti Apo. Ay, amen. So nga karitak na kayo, agpaiso. Narigat nga ramidon ejay human strength tayo. Nga magyaman tayo ta. Inyag ni Apo Diyos. Tinungpal ye dawat ti anak. I will give you another helper to be with you, to help you. Nya. Forever. Awan sa balunsan ng ating Espiritu Santo. Amen. Praise God. Tumakder kayo, kat adangay di inilistak dito yung kanta nga. Ayo, kayat ko na ganyan, daan nga ko ha. Ay, amoy pa lang dito, kakabsat nga medyo. Feel me now, the English, but di Ilocano ko na naponwan na akponwan na di Espiritu nga niya ngagtaeng kumakaniak ihed mo taponwan. Ay, iso titanigagayaw. I think I'm late this morning. Kakabsat nga, awisan na kayo. Maminsan pa, niya. Andiyan ka muna ayan niyo. Ijay nga kategorya. Well, let's just come and answer to the calling of the Lord God. To swim deeper. Hallelujah. Into His presence. Na I tell you, brothers and sisters, makita yung tote, bunga na yung pamilyayo. Di ba nagserbiyo? We are living in a baron time, kakabsat. Haning atid dugpay, ti panagbiag, dagiti dadto mga na tayo. Anya nga iti aramidon tayo. Idaton tayo, kititibiyag tayo na. Hallelujah. Kantaan tayo, katamay ka ti sangwanan, kaladyo, mali kayo. And let's just dedicate our lives to the Lord. May your will be done. Iti panagbiag ko. Hallelujah. Even you, young people, hallelujah. Don't know the direction of your life? Come, hallelujah, as you swim in the deepness, in the presence of God, hallelujah, iturong na kayo. Come, hallelujah. Karkararag tayo, I will pray for you.
Ipkas tayo, titarikangay tayo, kakapsat, Apo, punuan na. Sanginin na akong natingal na. Hallelujah! Yes! Glory to God! Makita mo po, nagiting kakapsat, tinatingal na, tinatingal sama. Titarikangay na po. Hallelujah! 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 Kaya't na po, tignan ko, hindi man nakabalin ko, iti presensya. Tapno sa revisura po Diyos, di may mayat maya pa nakausan. Hallelujah! Glory to God! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Yes. Espiritu, timang sagit ka na kayo. Hallelujah. Oh, glory to God. We would like to serve you, Lord, better. Hallelujah. 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 Praise God. Ipkasyo kakabsan. Glory to God. Glory to God. Makita maputi talaga kayo nagiting kakabsan. Kinmani di sa kuhanan. Oray na kita dati likod. Hallelujah. As His church, Lord, alubusan na kami ng alumangoy. Hindi pa nakabalin di presensya. Imarinit na kami ako. Tiso. Oray pa ng nangrunat Espiritu Santo. O saram na ito'y nga kakapsat. Hallelujah. Apresyar ka po. Iti gagatdang agserbikin ka. But the Lord, oh, Apo, si kakayat mo pa'y nga mapadasan me. Nigiti adadupay. Hallelujah. Mabendisyon, mabal. Di pa naglangoy me, di presensya. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kantahan tayo di Jaya, agdayawakin ka, and just praise God. Hallelujah. 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 Let's just worship God. En kapo, hallelujah. Agyaman nak kinaimbag ko. At kanan hey, hallelujah. Nasawa na aglobat na. Praise and by agdayawa. Hallelujah! Ipkas tayo. Panagdayaw tayo. Yes, yes. Agyaman na kinaimbag ko. Kakanayo. Someone
iti panagdayaw tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, young people, God bless you. Iturong na kayo, itinasaya at may katurong. Glory to God. Yes, Lord, let the Spirit of God fill us with His power in the presence of God. Hallelujah. Praise God. Maray dayo ka. Lalabasiki, ararabakandalaba. Glory to God. Kan kanasan tayo, tiag serve, ken kuana. Kan kanasan tayo, tiag dayaw, ken kuana. Kan kanasan tayo, mangiramid, kaya niyapo, itibiyag tayo. Hallelujah. You professionals, young people, oh, let your career be instruments of service to Him and your worship to Him. Hallelujah. 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 Bendisyon ang nating iglesia po. Bless all the talents, Lord, and the gifts. Hallelujah. Saranda po nga agserbikin ka. Madaydayaw tinagan mo. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka. We worship you. We worship you. Oh, may karika pong may dayaw. Naimbag ka po. Naimbag ka. Hallelujah. You're good. You're good. Hallelujah. Itinagan niya po mga Jesus. Oh, narabasiki. Narabakan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. Make this brethren effective witnesses, effective servants of yours. Whatever, Lord. No yaman tinakaya banda. Hallelujah. Malaydayaw tinakano. I pray for Brother John this morning. Oh, ito ang tultuloy apong parang sangit mo, ti panunok na. At may mawawatan, nagiti ano, nga mapaspasamak. But I don't know why you allow it. But there is always a reason for it. We just worship you. Depend on you. Hallelujah. Swim in the power, in the presence. Hallelujah. Mawatan minto. Hallelujah. Hallelujah. Agasan dagiti masaksakit dito. Hallelujah. Oh, dagiti nasaktan tirik na I pray that you will heal them. Oh, bless the neighborhood. Hallelujah. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Then may aming nga gloria kang panagyaman. Naga na po mga Jesus. Kung natin tinapigsa-pigsa nga amin. Ay, sublik ko ni Pastor. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ayo. Let us continue to desire. Amen. Agtultuloy tayo as a church family to desire to swim in the presence of God. Antay agpatinggay jay anti mukmukling tayo numukod. Di kat naganganas ti aglangoy no nauneg ya. No di medyo madadal ko ti aglangoy kat naganganas gayam talaga jay nauneg. Ta talaga nga mariknam lalo na agfo-floating ka. Ang nga maka-float ijay na baba. Kaya mo yun ni Apo Diyos no, kaya't nang painanaon si ka ijay presensya na talaga nga ag-relax ka ijay presence ni Lord Mayat.